Selamat pagi, selamat pagi. Taman jogging, tuh taman jogging Samarikon, Kelapa Gading. Nah, suasananya tuh, suasananya semakin siang semakin ramai. Semakin siang semakin ramai. Semakin siang. Halo, gimana? Berdua tuh kalau kumpul berantem nih. Kalau kumpul berantem, saudara suka berantem. Oh, saudara berantem. Nah, ayo gimana? Taman Samarikon Gading, taman jogging. Iya. Ayo gimana? Om Seno ada. Gimana bang? Seneng nggak bang? Seneng nggak bang? Enggak. Seru. Kenapa? Seru katanya. Gimana bang? Jangan lupa gimana bang? Oh, subscribe itu. Bye. Jangan lupa subscribe and like katanya. Taman jogging Kelapa Gading Samarikon. Kalau pagi, hari Minggu. Ya hari Minggu nih suasana ramai. Ada olahraga. Samarikon. Tuh. Bang Om Seno. Om Seno ada tuh. Tuh Om Seno. Ada yang senam aerobik, jogging Kelapa Gading Samarikon. Main apa bang? Bang, main apa bang? Bang, abangnya. Main apa bang? Badminton. Bisa bang? Bisa? Bisa deh. Arena mainnya ramai. Arena mainnya.
indah sekali. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Bang, dadah bang. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.